Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite emisiju Iz prve ruke. Iz prve ruke ćemo večeras dobiti informacije od Dušanke Petrak, predsjednice Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, ali i direktorke Centra za socijalni rad Kovačica. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ja sam vas prvo najavila kao predsjednicu Nacionalnog saveta, a potom i kao direktorku Centra za socijalni rad. Ipak, prvo ćemo govoriti o vašem angažovanju kao direktorki Centra za socijalni rad, odnosno o potrebama naših građana kada su u pitanju sve one usluge koje centar pruža. Dugo ste u centru, pratili ste potrebe građana koje su usmjerene na sam centar. Recite nam koje su potrebe u najvećem broju kada su u pitanju građani opštine Kovačica i da li se to godinama menjalo? Kada se građani obraćaju centru? Sad kad ste spomenuli, dugo sam u Centru za socijalni rad, tačno 35 godina će biti 1. juna. I zaista, često razgovaramo sa koleginicama kako su se promenili i problemi sa kojima se nama obraćaju naši korisnici i promenila su se vremena. U suštini Centar za socijalni rad, kao svaki centar u Srbiji, utvrđuje prava koja su utvrđena zakonom, odnosno da li nekome pripada pravo na socijalnu pomoć, na tuđu negu i pomoć, na smeštaj u ustanovu, na korišćenje određene usluge, a isto tako i pružamo usluge, a to su procenjivanje potreba korisnika, zaštita korisnika, izrada planova zaštite, sačinjavamo izveštaje koje upućujemo raznim organima koji potražuju od nas, kao što su to izveštaji recimo upućeni ka sudovima u postupcima poveravanja dece iz bračnih i vanbračnih zajednica, kao što su u postupcima kada su počinioci maloletnici koji izvrše ili prekršaj ili krivično delo. A isto tako smo i licencirani pružaoci dve dnevne usluge u zajednici. Mi pružamo uslugu pomoć u kući za odrasle i starije i dnevni boravak za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama. O tome ćemo govoriti odmah posle ovog pitanja koje prvo moram da vam postavim. Nedavno nam je bio gost načelnik Paunović iz policijske stanice Kovačica, izvinjavam se, i posvedočio je da je porast slučajeva nasilja u porodici u opštini Kovačica zabeležen. Vi ste tesno povezani, zapravo rad centra je tesno povezan sa policijskom stanicom iz Kovačice u ovakvim slučajevima. Koliko je vaša uloga u svemu važna i u čemu se ona ogleda? Upravo, kako je pomenuo i načelnik, znači unazad nekoliko godina imamo tendenciju porasta broja prijava nasilja u porodici i da li je to sada rezultat primene novog zakona o zaštiti i sprečavanju nasilja u porodici? Da li su se žrtve osnažile putem raznih emisija gde im govorimo o tome da ne treba da trpe nasilje, da treba da prijave ukoliko se osjećaju ugroženo, ukoliko smatraju da im je potrebna pomoć institucija? Sigurno da ima uticaja i jedno i drugo, a rekla bih da je nasilje uvek postojalo, ali možda se sada ipak otvorenije govori o tome i na taj način ohrabruju žrtve da prijave nasilje u porodici. Imamo i vršnjačko nasilje koje se dešava među vršnjacima, najčešće to u školi, tada dobijamo prijave iz škola, postupamo i po tim prijavama i imamo i nešto što ne spada u domen porodičnog nasilja, to je kada se dešava nasilje između komšija i nekoga ko nije porodica. Znači čak i u tim slučajevima Centar za socijalni rad je uključen? Da.
Pa u svakoj situaciji gde neko prijavi policiji, policija nama dostavi obaveštenje i mi onda postupamo po tome. Naravno, Centar za socijalni rad usko sarađuje ne samo sa policijom, nego i sa tužilaštvom. Svakog meseca 2 puta se sreće grupa za koordinaciju gde govore o aktuelnim prijavama za nasilje u porodici, donose se planovi zaštite žrtava od nasilja u porodici i stalno smo u toku, moramo da budemo obavešteni. Ima slučajeva kada je nasilniku izrečena hitna mera udaljenja od žrtve, a kada počinilac nasilja prekrši tu hitnu meru, takođe mi reagujemo, obaveštavamo policiju i onda policija dalje reaguje i radi po proceduri. Ono što ste pomenuli na početku, čitav radni vek svoj ste gotovo proveli u Centru za socijalni rad. Pomenuli ste i vršnjačko nasilje. Da li je to bolest modernog doba i možda posledica prekomernog korišćenja novih tehnologija ili su se generacije promenile? Da li je vršnjačkog nasilja bilo i ranije? Ne mogu da kažem koji je osnovni razlog. Sigurno pojave vršnjačkog nasilja. I nekada je postojalo to vršnjačko nasilje. Međutim, sada razlika između vremena kad sam ja počela da radim i današnjeg vremena je ta da u neko vreme kada su se vršnjaci između sebe posvađali, potukli, to se tretiralo kao neka svađa između učenika. Ako nije tu bilo neka veća povreda sada, mislim naravno ako je u pitanju bio šamar ili tako nešto. Međutim, sada nas zakon uči da postoji nulta tolerancija na nasilje. Sada se i šamar tretira kao nasilje. Tako da samim tim i svaka takva neka situacija koja se desi među vršnjacima se tretira kao nasilje. Tako da, znači kao što sam rekla, nasilje je bilo, ima ga i sada, ali mogu da primetim da ti sadržaji koji deca često gledaju na TV-u i na tim igricama takođe utiče na njih kako da se oni ponašaju i da možda putem agresije vide način da dostignu neki svoj cilj. Takođe to može da bude jedan od uzroka pojave većeg broja tog vršnjačkog nasilja, ali sigurno ima tu i drugih uticaja gde je došlo do promena tih nekih osnovnih vrednosti u životu, nekih moralnih vrednosti, to neko vaspitanje koje potiče iz porodice, znači kako se u toj porodici, šta se vrednuje, kako se gleda na određene stvari, da li se ohrabruje da nasiljem odgovori nasiljem ili se uči nekim drugim modelima ponašanja. Sve to zajedno utiče na pojavu koja se zove vršnjačko nasilje. Verujem da je raditi u Centru za socijalni rad položaj gde možete da vidite najpotresnije i najintimnije priče života naših sugrađana. I to verujem da bude jako i teško i izazovno. Nedavno smo, kada već razgovaramo i o deci, nedavno smo i pokrenuli temu hraniteljstva, što kroz medije i saradnju sa vama. Došli smo do zaključka da zaista postoji potreba za hraniteljima u našoj opštini. Hajde samo kratko da se osvrnemo na temu o kojoj smo govorili. Da li, eto možete da prokomentarišete i sam projekat, da li je potrebno više takvih projekata koji će promovisati hraniteljstvo? Kako biste ocenili meru opštine koja je ove godine primenjena na hranitelje i možda da pozovemo hrabre ljude da se i time bave? Da se bave.
Pa svakako je ova tema došla u pravom trenutku jer trenutno broj hraniteljskih porodica je manji nego u prethodnom periodu, što je negde i normalno. Neki hranitelji su se ocelili, neki hranitelji jednostavno su zbog nekih zdravstvenih razloga odustali da se bave hraniteljstvom, neki su možda pregoreli, a mnogo manje nam se javilo novih porodica. Suština bavljenja hraniteljstvom je ljubav prema deci. Naravno, hranitelji dobijaju i materijalna sredstva za to da mogu to dete da opreme sa svime što treba, da ima i garderobu i knjige i da sve što mu je potrebno za normalan život. Hranitelji također dobijaju i naknadu za to što se bave hraniteljstvom, ali svakome bi trebao da bude osnovni motiv ljubav prema deci, želja da se pomogne nekome. I bavljenje hraniteljstvom nije dobitak samo za to dete koje dođe u njihovu porodicu iz raznoraznih razloga zbog kojih ne može da ostane u svojoj porodici, da sada ne širimo temu, ali također je to dobitak i za njihovu decu, jer se njihova deca i uče tolerantnosti i različitosti, uče se da budu dobri ljudi, usvajaju te pozitivne vrednosti koje sam pomenula kada smo govorili i o vršnjačkom nasilju. Tako da su svi na dobitku, a na dobitku je u krajnjem slučaju i država koja, ta deca odrastajući u hraniteljskim porodicama odrasta znači u porodici, odrasta prema određenim modelima koje treba da usvaja, prema dobrim modelima i postoji dobri ljudi. Tako da na kraju i država ima, kad se jednog dana zaposle, završe školu, zaposle i država ima od njih, da kažem, koristi. Da, na neki način oni doprinose društvu. Tako. Centar za socijalni rad također vodi računa i o najstarijim građanima, onima kojima je potrebna svakodnevna pomoć. Gerontodomaćice, poznata usluga Centra za socijalni rad, kako to funkcioniše i za one građane koji ne znaju, a takva pomoć im je potrebna, kako da se obrate centru? Geronto služba funkcioniše već 10 godina. Počela je kao projektna aktivnost i nakon završetka tog projekta sa slovačkom vladom tu uslugu je preuzela, finansiranje te usluge je preuzela lokalna samouprava. Danas imamo 8 gerontodomaćica i jednog stručnog radnika koji funkcionišu unutar ove organizacione jedinice. I mi pružamo ovu uslugu u svim naseljenim mestima u opštini Kovačica. Pravo na pružanje ove usluge ima svako koji je građanin naše opštine, znači koji ima prijavu prebivališta u opštini Kovačica i bez obzira na svoje prihode. Prihodi utiču samo na to da li će učestvovati u punoj ceni kako bi dobijali ovu uslugu ili neće uopšte učestvovati ako su materijalno neobezbeđena lica. Tako da mogu da se obrate u Centru za socijalni rad svakoga dana, a isto tako mogu da se obrate i kod koleginica koje pružaju ovu uslugu, gde će ih ona uputiti, dati im određene obrazce koje trebaju da popune, uputiti ih na to koju dokumentaciju treba da donesu kako bi krenuli sa uživanjem navedene usluge. Ima tu različitih primjera. Nekome je potrebno da gerontodomaćica dolazi svaki dan u kuću zbog održavanja lične higijene. Nekome je potrebno samo da gerontodomaćica nabavi određene namirnice ili lekove. Drugima je opet potrebna pomoć u toku nedelju dana da izvrše tu toaletu zajedno sa ukućanima ili već sa nekim koje je tamo. Tako da su različite su potrebe i različiti su načini na koji pružaoci ove usluge pružaju navedenu uslugu.
Dnevni boravak za mlade sa invaliditetom, pomenuli ste na početku emisije. Koliko ima, koliko već funkcioniše dnevni boravak i od tog samog momenta, od početka do danas, za korisnike dnevnog boravka, šta je donelo to njima? Dnevni boravak, renoviranje ovog objekta je počelo pre 2015. godine, a završeno je praktično 2016. godine i ova usluga se pruža od februara 2017. Takođe je počela i ova usluga da se pruža kao projektna aktivnost. Sredstva za ovu uslugu smo dobili iz Evropske unije. Međutim, od 2018. godine, kada je projekt završen, u potpunosti lokalna samouprava finansira pružanje ove usluge. Dakle, obezbeđuje održivost projekata. Jeste. Ovu uslugu pružaju dve stručne saradnice i jedan stručni radnik po normativima koji su potrebni za 10 korisnika koji i pohađaju ovaj dnevni boravak. S tim da je puno korisnika prošlo kroz ovaj dnevni boravak i mnogo više, znači, nego sada 10, ne mogu tačno da kažem, ali sigurno 20 mladih ljudi prošlo kroz ovu uslugu, s tim da su se neki odselili, neki su zbog nekih drugih razloga prestali da koriste ovu uslugu, neki su se zaposlili, neki su se udali i otišli su nekim svojim drugim putem. Tako da ono što znači, ova usluga znači ne samo korisnicima koji pohađaju dnevni boravak, znači i njihovim porodicama. Korisnicima znači u tom smislu da se osjećaju bolje, osjećaju se vrednije, osjećaju se da i oni negde pripadaju, da su i oni deo ove društvene zajednice. Osim toga, sa njima se svakodnevno rade planirane aktivnosti na njihovim veštinama. Radi se da se osamostale u granicama svojih mogućnosti, da budu što samostalniji nego što jesu. Takođe, ono što je njima veoma značilo, ali nažalost sada zbog nedostatka te sale ne možemo da treniramo i taj inkluzivni judo koji su 5 godina trenirali. Imamo puno ljudi koji nas posećuje, koji dolazi kod nas i koji nam pomaže. Znači, jednostavno, ovo je zaista za njih jedna jako dobra stvar i oni uvek jedva čekaju da dođu u dnevni boravak. Problem je ako dnevni boravak ne radi jedan dan zbog nekih opravdanih razloga ili ako je praznik pa se ne radi nekoliko dana. Znači, oni jedva čekaju kad će doći taj dan da dođu u boravak. A isto tako i velika pomoć porodicama njihovim, gde oni za to vreme kada su njihova deca u boravku mogu da se bave nekim drugim aktivnostima kojima ranije nisu mogli da se bave jer su morali stalno da brinu o toj deci koja su tada bila kod njih kući. Tako da, ali isto tako, kad govorim da uvek znači, dobijaju pojedinci, dobija porodica, dobija i ova naša lokalna zajednica. Ljudi se uče tome. Oni su prisutni na svim vašarima prodajnim, uvek su tu za štandovima, uvek učestvuju i u kićenju jelke prijateljstva. Jeste, vrlo rado se uključuju sve aktivnosti na koje ih pozovu i samim tim i društvena zajednica se uči da postoje takvi ljudi i da ih treba prihvatiti kao sebi ravnima. Rad dnevnog boravka nije ostao neprimećen, čak i od strane princeze Katarine Karađorđević, ako ne grešim. O čemu se radi? Recite nam kako je došlo do toga da budete na dvoru u vreme praznika? Da, pa upravo zato što su naše koleginice koje rade sa korisnicima na našoj Facebook stranici su, da tako kažem, žargonski kačili slike i sve ono što mi radimo u dnevnom boravku iz fondacije njenog veličanstva princeze Katarine su
primetili, saznali su da postoji naš dnevni boravak i oni su nas kontaktirali i pitali su nas šta nama najviše treba i šta bi mi želeli. I koleginica je prvo onako rekla, pa naravno materijal za radionice, to nam svakako treba, ali onda se setila da naši korisnici jako vole da odlaze na izlete i da bi nam jako značilo ako bi negde mogli da odemo na izlet. Jer mi svake godine planiramo da kažem, jednu bližu destinaciju, da li to bude Pančevo, Beograd ili tako, i neku dalju. Bili smo i u Fruškoj gori, na Fruškoj gori bili smo i u Beogradu, bili smo i u Novom Sadu, u Somboru. Tako da oni to veoma vole i veoma vole kada se druže sa ostalim korisnicima iz dnevnog boravka. I onda su oni rekli, sačekajte da vidimo, javit ćemo vam da li ćemo moći da vam izađemo u susret, da bi na kraju isfinansirali i naš odlazak na Zlatibor i naš boravak na Zlatiboru. Mi smo tada 2 noći boravili. Prosto bilo nam je prvi put da se deca odvajaju od kuće na 2 puna dana. I mi nismo znali kako će oni reagovati. Međutim, to je sve ispalo tako fantastično. Oni su se tamo družili sa korisnicima boravka iz Kikinde. I eto, sad u saradnji sa udruženjem Plavi anđeo pisali smo projekat Pokrajinskom sekretarijatu. Ja se nadam da će oni uvažiti i da će nam prihvatiti naš projekat, da boravimo ovog puta duže na Zlatiboru, opet u istom terminu kad i korisnici iz Kikinde, i oni se jako tome raduju. Nadam se da ćemo dobiti sredstva, ako ne, onda moramo da se potrudimo da ih na neki drugi način nađemo i obezbedimo da bi oni mogli da se ponovo druže na Zlatiboru. Sigurno sam da će se naći neko ko će podržati tu humanu misiju. Vreme je da razgovaramo i u ovom kraćem periodu koji ste proveli na jednom drugom mestu, a to je u Nacionalnom savetu Slovačke nacionalne manjine. Brzo je prošlo 4 godine od kad ste stupili na dužnost. Recite mi, evo sad kad se okrenete iza sebe i kažete pa ovo je nešto najbitnije što je obeležilo 4 godine koje su iza nas, šta je to? Možete li da izdvojite? Da. Pa bilo je zaista meni veoma drago kad sam počela da odlazim na festivale koji su se organizovali, koji se organizuju svake godine. To su sve manjinski festivali u kojih ima Nacionalni savet 8 svemanjinskih festivala i jedan, da kažem, onako najveći praznik nas Slovaka u Srbiji, a to su Slovačke narodne svečanosti. I zaista je sve krenulo jednim dobrim tokom. Odlazila sam u mesta gde žive pripadnici naše nacionalne manjine. Upoznavala sam se sa načinom kako oni funkcionišu, njihova kulturno-umetnička društva, njihova razna udruženja, da li imaju neke probleme, da li im je potrebna neka pomoć. I sve to zaista krenulo jednim jako lepim pravcem i tokom. I mogu reći da zaista sam ostala impresionirana time kako u malim sredinama je ljudima veoma stalo do toga da očuvaju našu tradiciju, našu kulturu, naš jezik, koliko oni snage i energije ulažu u to da organizuju neku priredbu, da organizuju ljude, da pevaju slovačke pesme, da organizuju decu, da se uključuju, da igraju slovačke narodne igre. I zaista mogu da kažem da smo jako vredni i da sigurno ima više od 365 aktivnosti u toku godine. Često se desi da u jednom danu budu i po 3 aktivnosti, što je dobro. Ne govorim samo o folklornim muzičkim manifestacijama, ima tu i gastronomskih manifestacija, ima tu jako puno i književnih večeri, različitih
kada se izdaju knjige, pa promocija tih novih knjiga, da li publikacija, da li su tu neke pesme. Znači, jednostavno, veoma puno radimo na tome da očuvamo našu kulturu i našu tradiciju. Ono što bih možda rekla, izdvojila to da kada sam postala predsjednica imali smo 7 svemanjinskih festivala. Kako sam stupila na funkciju predsjednice, dobili smo još jedan svemanjinski festival i to je potpisan ugovor sa opštinom Kovačica, Nacionalni savet, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Dom kulture Kovačica i Škola Kovačica. Radi se o festivalu Leti pesma Leti. Na vašu inicijativu. Da, na moju inicijativu i jako mi je drago jer sada u suštini imamo festivale i za decu i za odrasle i što se tiče folklornog festivala i što se tiče pozorišnog festivala, što se tiče narodnih pesama slovačkih i popularnih slovačkih pesama, da kažem savremenih slovačkih pesama. Tako da time samo obogaćujemo našu kulturu i imamo sa čime da se ponosimo. Ono što mnogi ne znaju, dok se kultura, umetnost, očuvanje tradicije na taj način stalno vezuje za rad pa i svih nacionalnih saveta, ne samo slovačkog. Ali ono što mnogi ne znaju jeste da nacionalni savet staje i iza svakog pojedinca nacionalne zajednice. Dakle, ne postoje mali poslovi, mala zaduženja nacionalnog saveta. Svaki je jednako važan, tako ste mi rekli. Kakve su to prava, koja su to zapravo prava koja je nacionalni savet pomogao pojedincima da ostvare? Pa osim toga što mi pomažemo razna kulturno-umetnička društva, razna udruženja putem projekata sa kojima oni apliciraju za sredstva da mogu da svoje aktivnosti realizuju, određene planirane aktivnosti realizuju. Isto tako mi pomažemo i svakome ko se obrati nacionalnom savetu. Imamo recimo studente koji studiraju u Slovačkoj pa žele da promene svoj smer studiranja gde je potrebna saglasnost nacionalnog saveta, gde mi naravno da se složimo sa time. U interesu nam je da taj mladi čovek završi ono što zaista želi da završi te studije. Takođe, imali smo situacije, rekla bih, kod notara je jedan pripadnik naše nacionalne manjine želeo da overi neki dokument koji je bio na slovačkom jeziku, pa notar da li nije bio upoznat ili se nije odmah snašao, rekao je da ne može tako. Kada nam se obratio taj naš pripadnik naše nacionalne manjine, onda smo mi reagovali i on je svoja prava ostvario. Znači, overeni su ti dokumenti kod tog notara kod koga je otišao da ih overi. Takođe, Nacionalni savet daje, recimo, pruža podršku. Obratili su nam se mladi ljudi koji su želeli da upišu policijsku akademiju, pa znamo da je jako važno da i policijskoj akademiji budu pripadnici svih nacionalnih manjina, jer svi mi živimo u Srbiji i važno je da na terenu gde se govori određeni jezik, da tu bude i policajac koji razume šta će mu neko reći na tom jeziku nacionalne manjine. Takođe smo pisali, kada su nam se obraćali mladi ljudi za zaposlenje, recimo konkretno obraćali smo se sudu u Pančevu gde smo imali jednog mladog pravnika iz Padine koji je želeo da se zaposli tamo, pa smo pisali preporuku. Tako da zaista ne mogu još da se setim nekih primjera, ali za sve za šta nam se obrate, ako možemo, pomognemo. Ukoliko ne možemo, objasnimo kome da se obrate, kako da ostvare svoja prava. Imali smo recimo i situaciju kada
ovde u Kovačici nije bila kablovska televizija na slovačkom jeziku. Pisali su Nacionalnom savetu da žele. Mi smo uputili pozive elektrodistribuciji, uputili smo pozive toj kući, kablovskoj televiziji, o čemu se radi. Znači i tu smo pokušali da pomognemo, međutim nismo dobili odgovore ni od elektrodistribucije, ni iz te kuće, ali ne možemo da kažemo da nismo pokušali da pomognemo, čak i što se toga tiče. Postojao je problem, Nacionalni savet se naravno brine i o obrazovanju na slovačkom jeziku, postojao je problem sa udžbenicima. Da li je taj problem sada rešen? Baš u vreme kada sam stupila na funkciju predsjednice Nacionalnog saveta postao je problem, jednostavno nije bila odštampana čitanka za 4. i za 8. razred na slovačkom jeziku, za slovački jezik. I tada je koordinacija nacionalnih saveta u saradnji sa Nacionalnim prosvetnim savetom i sa Ministarstvom za obrazovanje su rešili ovaj problem. Dobivena su sredstva za štampanje. To su u stvari niskobudžetni udžbenici koje takođe štampa Zavod za izdavanje niskobudžetnih udžbenika i sredstva su obezbeđena i čitanke su odštampane i sada naši učenici nemaju taj problem da kreću u novu školsku godinu, a da nemaju ove udžbenike. Ali kada se rešio problem čitanke, došlo se na ideju da se i drugi udžbenici koji se štampaju u ovoj izdavačkoj kući da faktički budu besplatni za naše učenike. Radi se i o udžbeniku likovne kulture, muzičke kulture, istorije za 5. razred, tako da praktično oni ovu čitanku i sve priručnike koji idu uz ove predmete dobijaju besplatno. Tako da, eto, i to je jedna pomoć i motivisanje roditelja da upisuju decu u ova odeljenja, da njihova deca pohađaju nastavu na slovačkom jeziku. To je ono upravo što sam htjela da vas pitam. Očigledno je da je kao deo identiteta očuvanje jezika jako važno. Bilo to kroz medije, kao što ste pomenuli da su pripadnici Slovačke nacionalne zajednice imali potrebu da prate medije na slovačkom jeziku. Dodatne, pomenuli ste evo i udžbenike, radili ste i na tome. Sada je neko vreme gde roditelji razmišljaju da li će dete ići na slovačkom jeziku ili će ići na srpskom jeziku tokom osnovnog obrazovanja. Da li postoji prostor za povećanje učenika na slovačkom jeziku? Ja bih rekla da sada kako sam kao predsjednica Nacionalnog saveta imala prilike da pričam i sa pripadnicima slovačke nacionalne manjine i u drugim zemljama, u Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, mogu da kažem da nigde nacionalne manjine u ovim okolnim zemljama nemaju toliko prava koliko imamo mi ovde u Srbiji. Zaista. Problem je što mi ta prava ne koristimo. Recimo, jedan od primjera je i taj da vrlo često se desi da su oba roditelja pripadnici slovačke nacionalne manjine, a jednostavno upišu dete da pohađa nastavu na srpskom jeziku. Ja stvarno ne razumem zbog čega. Kad su mešoviti brakovi, to i mogu da razumem. Ajde. Jednostavno tako se dogovore. U ovakvim slučajevima ne znam zašto ne koriste ta prava. Mi imamo odeljenja i zahvaljujući zaista Ministarstvu prosvete koje nam daje svaki put saglasnost da možemo da imamo odeljenje i sa manje od 15 učenika, mi imamo odeljenja gde bi mogli deca da pohađaju na slovačkom jeziku. Znači, imali smo u Erdeviku čak odeljenje sa 2 učenika koje nam je ministarstvo uvažilo da ta 2 deteta mogu da pohađaju nastavu na slovačkom jeziku. Tako da, evo, sad je mart mesec, uskoro će biti maj, bit će vreme kada će roditelji upisivati svoju decu u škole. Poziv svima da iskoriste to svoje pravo.
da upišu svoju decu, da pohađaju nastavu na slovačkom jeziku. Ako su oboje Slovaci, pretpostavljam da su od malena sa tim detetom govorili slovački. I mnogo će lakše biti tom detetu da krene u prvi razred zato što ono već zna taj slovački jezik. Ne kažem, sigurno da zna i srpski jezik, da mu nije stran zato što prati medije, televiziju, ima drugare sa kojima razgovara srpski, ali bi mu sigurno bilo lakše kada bi te neka prva slova i sve to učio na svom maternjem jeziku, na svom slovačkom jeziku. Hoću da kažem da Nacionalni savet ne samo što se tiče udžbenika podržava i samo upis dece u osnovnu školu u slovačko odeljenje. Isto tako i kada se radi o upisu dece u srednju školu. Imamo 2 gimnazije, imamo srednju medicinsku školu u Novom Sadu gdje također deca mogu da, sad već tinejdžeri mogu da pohađaju nastavu na slovačkom jeziku. Mi im pomažemo tako što deci koji upišu prvi razred dajemo jednokratnu finansijsku pomoć za šta god im treba za školovanje, a kasnije, 2., 3., 4. razred, toj deci koja su odlični đaci dajemo 2 puta u toku školske godine također finansijsku pomoć. Znači, zaista se trudimo na svaki način da motivišemo roditelje kad upisuju decu u osnovnu školu, ali i te mlade ljude kad se upisuju u srednju školu da upišu na svom maternjem jeziku školu i da na maternjem jeziku se školuju. Kada kažete da je tu prisutna i finansijska pomoć, možemo li da kažemo o kakvoj pomoći je reč? Koliko je visina te stipendije i na šta roditelji konkretno mogu da računaju? Što se tiče stipendije, mi svake godine planiramo određen budžet i onda u odnosu na broj učenika koji imamo, koji su odlični učenici ili koliko je njih upisalo prvi razred ili tako, onda taj budžet podelimo. Konkretno, što se tiče prvaka, ove godine su dobili po 10.000, a što se tiče ovih učenika koji su odlični, oni su dobili više nego 10.000. To im je isplaćeno, u stvari sada će im biti isplaćeno praktično u drugom polugodištu kao druga jednokratna pomoć u ovoj školskoj godini. Ali isto tako pomažemo i studentima koji upišu slovački jezik u Beogradu ili u Novom Sadu i tu smo imali problem, recimo prošle godine nije bio, da kažem, prethodne školske godine nismo imali ni jednog studenta koji je upisao slovački jezik, prošle godine jesmo jednog. Tako da treba razmišljati o tome jer nama su studenti slovačkog jezika potrebni kao budući nastavnici koji će podučavati decu u slovačkom jeziku. Znači, za sada imamo kadrove, to nam nije problem, ali moramo da se trudimo i da zadržimo i da stvaramo nove kadrove. Pitanje položaja slovačke nacionalne manjine je pitanje koje je razmatrano čak i između predsjednika dveju država, između predsjednika Srbije i predsjednika Slovačke nedavno u Bačkom Petrovcu. Tada se govorilo i o projektu Slovačke kuće. Dokle se sa tim stiglo? Upravo o Slovačkoj kući se govori davno. I bio je plan još ranije da to finansira Kancelarija za Slovake koji žive u dijaspori. Zašto se to nije realizovalo, ne znam. Znam da kad sam ja postala predsjednica Nacionalnog saveta, još je bio raspisan jedan konkurs gdje smo napisali projekat i aplicirali za sredstva za izgradnju tog slovačkog doma. Međutim, nije došlo ni do realizacije toga. Novac je otišao na neku drugu stranu. I pošto je predsjednik Republike znao da mi odavno planiramo da imamo taj slovački dom koji bi po mišljenju većine trebalo da bude u Novom Sadu, s obzirom da je Novi Sad negde na sličnoj razdaljini za nas iz Banata i za one Slovake iz Srema kao i za Slovake iz Bačke.
predsjednik Republike je na tom našem zajedničkom sastanku sa predstavnicima Slovačke nacionalne manjine i sa predsjednikom Slovačke Republike gospodinom Pellegrinijem rekao da će Republika Srbija finansirati izgradnju ili renoviranje nekog objekta gdje će biti slovački dom. Tako da nakon završetka tog našeg zajedničkog radnog sastanka ja sam stupila u kontakt sa gradonačelnikom Novog Sada. On je također na neki naš sljedeći razgovor pozvao i direktora za urbanizam grada Novog Sada i gdje tražimo lokaciju gdje bi mogla da se izgradi ta slovačka kuća ili neki objekat koji bi mogao da se renovira. Upravo juče smo bili u obilasku jednog objekta gdje bi mogao možda da bude slovački dom, ali to bi bilo prilagođavanje tog objekta našim potrebama. Mislim da bi ipak bilo pametnije da se taj slovački dom napravi prema našim potrebama, ono zaista u stvari šta mi želimo, jer u tom slovačkom domu, osim što bi bilo sedište nacionalne... Šta to praktično znači? Da, to je slovački dom, to bi bilo sedište svih najvažnijih institucija Slovaka koji žive u Srbiji. Znači, to bi bilo sedište Nacionalnog saveta. Bio bi Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. Bilo bi naravno prostorija za i Hlas Ljudu i Maticu Slovačku i ako bi još neko smatrao da bi mu bilo od značaja da ima svoj prostor u Novom Sadu, naravno da bismo izašli u susret. Također planiramo jednu galeriju gdje bi imali izložbeni prostor za razne vrste izložbi. Mislim, hvala Bogu, imamo naše ne samo naivne umetnike, imamo i akademske slikare i imamo šta da pokažemo i da prikazujemo u toj galeriji, ali smo razmišljali o tome da imamo jednu salu, programsku salu, gdje bi mogli i da se organizuju različiti kulturno-umetnički programi. Evo imamo Šafarika koji funkcioniše u Novom Sadu, tako da bi on mogao da koristi te prostorije i za svoje programe i za svoje treninge. Tako da taj slovački dom bi zaista trebao da bude centar svih nas Slovaka, znači gdje svako ko bude imao potrebu da dođe tamo, da nešto organizuje, da eto on bude, da se osjeća kao kod svoje kuće u svom domu. Vodite računa o potrebama svih Slovaka u Srbiji, ali i o potrebama kao nacionalni savet Slovaka i u opštini Kovačica. Kada govorimo o našim sugrađanima, dve vrlo važne ustanove kulture u našoj opštini su Dom Martina Jonaša i Galerija naivne umetnosti. Vodite računa i o njima. Planirate određene radove u Domu Martina Jonaša. Recite nam o čemu se radi. Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine je i osnivač raznih institucija. Zajedno sa pokrajinskom vladom mi smo osnivači Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, sa opštinom Bački Petrovac mi smo osnivači Muzeja vojvođanskih Slovaka, sa opštinom Kovačica smo osnivači Galerije naivne umetnosti, a kuća Martina Jonaša praktično je u vlasništvu Nacionalnog saveta. Kada smo bilazili kuću Martina Jonaša, znači kad nam dođu gosti, da li u Centar za socijalni rad, da li u Kovačicu, vrlo rado želimo da se pohvalimo našim nacionalnim bogatstvom, onim što imamo i u galeriji, ali i u kući Martina Jonaša. Primetili smo da se pojavila vlaga na zidovima. Ne znam uzrok koji, ali izvršeno je merenje te vlage i potrebno je da se nešto hitno preduzme da se ta vlaga sanira.
Imamo neke alternativne načine kako to da saniramo, kako bi što manje oštetili zidove. Već sam razgovarala o tome i sa direktorkom za Kancelariju za Slovake koji žive u dijaspori i ona je vrlo rada da se pomogne finansiranje ovog projekta kako bi tu vlagu zaustavili i odnosno sprečili da dalje uništava zidove spomen kuće Martina Jonaša. Tako da u planu je uklanjanje vlage. Da. Ono što ne možemo da zaobiđemo prilikom ovog razgovora jeste svakako događaj iz marta prošle godine kada ste vi ispred Nacionalnog saveta uručili predsjedniku Aleksandru Vučiću sliku Stubovi života Martina Jonaša. Kako sada posmatrate na taj događaj, na sve što se odigralo i evo da čujemo iz prve ruke. Slika se nalazi u domu Martina Jonaša. Da, slika je u domu Martina Jonaša. Kada smo saznali da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doći u našu opštinu i da je rad da obiđe kuću Martina Jonaša, naravno da smo razmišljali o tome da nešto poklonimo predsjedniku Republike. Ja svoje odluke ne donosim samostalno. Što se tiče odluka Nacionalnog saveta, uvek ih donosim sa svim članovima Nacionalnog saveta i upravo zbog te ideje da poklonimo predsjedniku Aleksandru Vučiću sliku, ja sam zatražila hitno zasedanje sednice Nacionalnog saveta i molila sve članove da se izjasne o tome da li da se predsjedniku Aleksandru Vučiću pokloni slika. Većinom glasova, znači od 29 članova, 24 se izjasnilo i svi su bili za to da se ta slika pokloni. Na osnovu toga doneta je odluka i kada je predsjednik Vučić posjetio dom Martina Jonaša kao predsjednica Nacionalnog saveta, ja sam tu sliku poklonila predsjedniku. Ono što mi je bilo drago kada je predsjednik prilikom preuzimanja slike rekao da će ta slika biti u predsjedništvu. Među ostalim velikanima likovne umetnosti naših velikana Jugoslavije, Srbije. Bilo mi je drago jer će svako ko bi došao u predsjedništvo imao bi priliku da vidi i sliku slovačkog naivnog slikara među ostalim značajnim slikarima naše zemlje. Međutim, taj gest je ispolitiziran i veoma mi je žao što su oni doneli odluku da tu sliku vrate. Mislim da bi njeno zaista mesto bilo da je ostalo u predsjedništvu. Ali sad je tu, ponovo je u spomen kući Martina Jonaša, sad je vidi onaj ko posjeti spomen kuću Martina Jonaša. Sigurno da svi predsjednici raznih država koji dođu i posjete predsjedništvo ne dođu u kuću Martina Jonaša i time su uskraćeni da vide delo ovog našeg slovačkog velikana. To je pokazalo da postoji određeno neslaganje unutar slovačke zajednice. Sada, pri kraju našeg razgovora, recite mi koja je vaša poruka za slovačku zajednicu? Veoma sam, da kažem, veoma mi je žao. Baš mogu da kažem da mi je žao kada vidim da se unutar naše nacionalne manjine, unutar slovačke nacionalne zajednice dolazi do
do razilaženja. Zarad nekih ličnih interesa i nekih subjektivnih pogleda na određene stvari došlo je do toga da umjesto da budemo jedinstveni, jer nas je malo ovdje u Srbiji, realno gledajući, mi treba da se držimo zajedno. Mi treba da zajedno negujemo našu kulturu, da negujemo našu tradiciju, da čuvamo naš jezik. Ako budemo govorili jezikom mržnje, ako se budemo razilazili, a ne budemo se spajali, pa veća je šansa da nam neće uspeti baš najbolje da sačuvamo i tu našu tradiciju i kulturu i naš jezik, a to bi trebao svima nama da bude cilj. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Ostanite uz program televizije Opštine Kovačica i prijatno večer.